Ndabasuhuje kandi mbaye ikaze kuri Mugisha TV, isoko y'amakuru yubaka sosiyete nyarwanda. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umwarimu wo muri kaminuza ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abana b'abakobwa abashukisha amafaranga. Bikubiye mu itangazo RIB yashyize kuri X mu ijoro ryo kuwa 19 Mutarama 2026. RIB yatangaje ko iperereza ry'ibanze rigaragaza ko mu bihe bitandukanye uyu mwarimu yagiye asambanya abana b'abakobwa batandukanye biga mu mashuri yisumbuye yo mu karere ka Bugesera abizeza amafaranga. Ubu uyu mwarimu ufite impamyabumenyi y'ikirenga PhD afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge. Dosiye ye yamaze koherezwa mu bushinjacyaha. Mu itangazo urwego rwakomeje ruti RIB iributsa abantu bose aho gusambanya umwana ari ukumuhemukira kuko bimwicira ubuzima bwe bw'ejo hazaza, bigira ingaruka ku muryango ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange. RIB yihanangirije uwo ari we wese usambanya umwana ko ibyo bikorwa bitihanganirwa kandi inasaba abana kwirinda abashukisha amafaranga n'ibindi bintu bitandukanye bagamije kubashora mu busambanyi cyangwa ishimishamubiri bibicira ubuzima. Ikibazo cyo gusambanya abana giteye inkeke mu Rwanda. Muri Gashyantare 2025, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Uwimana Console yatangaje ko abangavu 22,454 basambanyijwe bakanaterwa inda mu mwaka wa 2024. Imibare igaragaza ko muri 2020 abangavu 19,701 batewe inda. Muri 2021 bariyongera bagera ku 23,111, naho muri 2022 bagera ku 24,472, mu gihe muri 2023 bagabanutseho gato. Icyaha cyo gusambanya umwana giteganywa n'ingingo ya 14 y'itegeko nimero 059 akarongo 2023 ryo kuwa 4 Ukuboza 2023 rihindura itegeko nimero 68 akarongo 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho riteganya igifungo cyo kuva ku myaka 20 ariko kitarenze imyaka 25 kugihamijwe. Mushimira gukurikirana ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi bijye bibageraho ku gihe. Ndabashimiye.